Adlaw-adlaw may bago nga sagdon, ikaw pirmi may istorya. Kasabot mo ikaw la pirmian, may insakto nga memorya. Waray ka pa nga ni mahibaro, hanakon ginagian. Pero pirmi ka la nagpapakita nga, ikaw maaram. Kun makasaway daw profesor ang dating, pero kun imo na waray ka na mababatian. Ayaw pagbuot, hanakon ginpipili nga dalan, kaya ko nagdadarahan nakon kinabuhi nga tanan. Respeto la hanakon ginhahangyo, ayaw ako pagpugni hanakon prinsipyo. Kung may opinyon ka, pwede ko pamatian, pero diri ginahanglan nga sundon nga tanan. Ayaw na ako pagtotdui, kay maaram ako kung hain tagdalan. Diri ginahanglan ko ang sobra mo nga pagbuot, kayan kinabuhi diri ginaandam pinaagihin. Maraot magpapabilin ako, hamatado nga dalan, basta malimpyo laan akon konsensya. Padayon ang paglakat, oh! Ikaw damo tim istorya, pero buti ay nabubuhat. Kung makahatagin sermon daw, eksperto ha kalibutan. Kung may sayop ako ang matutdo, diri kinahanglan nga pirmi may magdikta ha akon ulo. Ang tinuod nga sangkay, diri pirmi na saway, kundi nagtuddo pinaagihin maupay nga panuyuanan. Ayaw paghusgahan, diri mo pa nasasaktan, kay iba-iba kita ginagian. Yo, 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 yo! Yo! Yo, 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 yo! Diri ko kinahanglanan nimo permiso para lang magpadayon akong serbisyo. Ang respeto diri gipipirit ginaangkon, ang tinuod nga kusog makikita ha aksyon. Kung may kariya ka isumat, buhatahin maupay. Ayaw pag mataas ka daw ikaw laan marigon, kay ang tawo nga mapainubsanon, ang mas ginatagandungog